tu tātou te talo, le atua le mātou te mā, le atua lava oe o mea uma, le atua foi o le nei pō kalame o lo o vāwai atu, matu ina atu ilunga o penga te whailangi, a wale mai mo whaafonga o te ngata, wala au i lau fio nga le mai lau fio lo mātou tua le nei a fiafi. Mātou whapeane i ala e oe le vi inga, mapale oe le vi inga, ua o le atua oe o vi inga e ou mea uma. E ou le malo ma le mana. Whaatasi mai e le nei a fiafi, ta talo fo i le ie. Ia ia ilo manuia le ie, sausau le ea, sausau le vani monimo le ie. I le mana o le toto le tamai mamoe o Iesu Keriso. Aluma le afi, aluma le mana lau upu, tau ina i whaonga le au auna le ie o se mea whai ngā luenga le whi au autai. Whai le mea whina ngalo ia i lea nganga pa ia. Tātou malau wa fio le nei a fiafi ona o Iesu. Amene, amene, ma amene. Whatalo whatu si o tātou ainga le suafa manu malo Iesu Keriso lo tātou wali ima lo tātou whaolo le suafa lo loto lau tele mawalunga matalasi matangofie i taimi uma e lo lolo e sua malie mo oe mo au i lea taimi malea taimi. Ia whatalo whatu i lea tafa malei tu o le kelope, whai ana maua mai ai mau atu eli tātou polokala me i le nei i afi afi. Whatalo whatu i lea ingo le whatu atua, whanau o le atua tā mamantene e uso matua whawhine ta mamatina e ngata fo i lea o au na le atua. Whatalo fo i le tātou whale wālesi o le TV se fulu e pe o na whasalalawina ai le tātou polkalame i le ataimi ma le ataimi malole au na malo foi whatalo watu fo i sunga le teitai. Haleluia o le TV se fulu vi ia le alii ma le nei polkalame i le ataimi ma le ataimi. Malo tautua, malo au auna, ia vi ia le suafolo tātou tāpa au o le langi. Ia ni ia le ili nei tuaso, ia ile anga le lei o le atua, ia le pa i o le atua mo oe moa uma i tātou, ia o tātou sauni o ni whalangolongo le upua le atua, o le tātou polo kalame o le taulanga fiafi. Ia vi ia le ili, ia ile anga le lei o lau whalongo, ia o lau sila sila, ia tangata ia mai se foi ai foi sau komeni ia vi le atua bala wane o lo ia le manuia o le atua nei a fiafi tonu si o tatou atu no Samoa faftai foi tatalo mo si o tatou atu no haleluia por kala me uma pe ona ia le tapena atu mo le fainga filinga awa ia le pale mene ia le atua o uma fata atia le atua lana por kala me mo Samoa ia a o tātou tele o mailoa mea uma a o lo tātou ta maa o le langi wana silfia. Ia eusi mai lau whaafonga o le tātou so onga fo leo tātou pōkalame o le taulanga a fiafi. Mi ia le li. La uwhai tau atua le tusi le mua le tupu alon tā upu e se fulma le valu. Lon vai upu e tolu se fulma le ono o te ilo tusi maasani. Maasani ni whai tau. Maasani ei fo i tātou. Amata le tolu suma lima ngā tātou le tolu sufulu ma le ia tolu suma le ono. Ua tawhele vai. Ua so o i le whata whai taulanga. Ua tumu fo i utu i le vai. Ua o i le tu lae whai ei le taulanga afi afi. Ona whaalata atu lea o Elia le profeta. Ua whape atu. I o vai le atua o apero amo. Ma isa ako, ma Israelu, ia whaailoa i le nei yaso, o oe o le atua i Israelu, o au fo i o lau au auna, ma ua au whaia o nei mea ua e tusa ma lau a fionga. Ni ia le atua, si leina muli a le whapea mai, ma ua au whaia o nei mea uma e tusa ma lau a fionga. Ustai le siufonga o le atua. Ustai le wala au maia le atua. Ni ia le taulanga afi ustai le whatonu mai o le atua. Ustai lo wala au wina mai le atua. Ni ia le li. O le tala masani tala ia Elia, o tātou masani fo i o tātou i loa fo ina o sina maenga e tātou te toe whalongolongo. Ia pe lo i tu waso le nei.
Tele taimi tātou te whalongolongo, whalongolongo. Ia e leo mautu fo i lau whalongo. Ai le lopo le itu waso nei o lau whalongo. E whamanuia i le atua ia te oelo uso lo tua fine vi ia leli. Praise God. Tau le whai mata upo e sfuru fitu. Peno whatu, ia e whalongo i lau wala awina, ia e whalongo le whatonu mai a le atua. Whaia le mea lai e feta lai mai ai le atua. Lona winga e aon tato usi tai i le feta lai mai o le atua. E sele mana i o le tangata e feso tai ma le atua. E sele mana i o le tangata ai tu mumusu ma i ai le anganga pa ia o le atua i le mea fai, ma lea mea fai o lea mea fatonu, ma lea baeng o le soifuanga tato te soifua maolai. Wa sau e lia le ti sepi le mata upa suru fitu tala noa ma pa ma a apo to a apo le tupu pe fa pau le winga o a apo le tele o taimi e nate i loa le atua ai nate le ola ina le atua e i loa le atua ai nate le ola ina e pe o le mele so i fua mato tele tangata i ai la tau te i loa le atua la tau te i loa Yesu ai la tau te le ola ina, hallelujah, e le direct pe follow up i le mea lai fina ngalo le atua e olai. A whai mea awale inu pia, ai alu tangata inu pia, alu e pese le lotu, e alu e fia i tapua inga masau ninga, ai sau e inu pia, ai sau e whaitaanga, e sau e mulilua, e sau oka, e wha oka ni ato wha maualunga. Via leli. Mana ia lo whalongo, mana ia le tāua o lo tātou sitai i le feta lai mai o le ato. Whatu leo le ato ia Elia tau le mele ia apo. Apo, le whailoa mai e le atua. O le ale ai se ua i lunga le whonga e le tolu ma le awha tausanga. Apo tolu ma le awha tausanga e le ai se ua i lunga le whonga e se i vanga nā ua outo e whai atu, whalongo. Se i vanga nā ua outo e whatonu atu, se i vanga nā ua to iai staff so ta inga mo whakato. Ai tolu ma le awha tausanga. E le ai se ua i lunga le whonga e le ele. Ia o naru e se lo leo e lia tusa. Usi ta i le upo le atua, whatonu lo e le atua e lia. Alu i le vao, alu anga i ute i le vaenga leo le to awha. Hallelujah, te tau i le alia e tau o kirita. Alu e nofo ina. Leo o whatonua ia manulele ia e whawhanga ia te o e whalongo i le upua le atua. E se le mana ia. Leo wa umana abele abea i le tamalo o apo le tupu o Israel. Hallelujah, aya. O leo wa abe ia i le wheaua le atua Israel. Le usi tai o le tangata i le upo le atua tangata whapei, apo ele so na whaini talas tangata. Ele so na whaini, aya, o le usi tai ma le whaalongo le tangata i le upo le atua, o le taulanga afi afi. Le tātou te anga i atua i, vi ia le atua, tala lea, ua au whaia le meana e whaatonu mai i atea. Ua au whaia laua fionga, ma u whaatinoina laua fionga. Lea walu ia Elia. Walu Elia yuta i le alia. Ma le vao le alu ia i Elia. Ia le atua. Praise God. Bai Elia o atu manulele o reva. Fafanga e sele mana ia fo i o le ata a tātou mai. Fafanga e o reva te iloa o e waleva na whai o e ma o reva. Leva na e ola fa o reva aia. So le se iwa ai le taimi o e le tuaso lea. Hallelujah. Wa e whawhangar whai whi awa. Te le aso le anga o tātou wolanga. Te le aso whe momo wai o tātou wolanga. Te le aso fasi tangata. Te le aso wha maualunga o le o reva. Tau le fo le o reva le manu sawa. He aitino tangata oti. Whapena e fasi le manu lea. Whapena lo soifua, whapena leo langa. Sa tātou wola ai. Aia, ina ua tātou talia ke riso, ma le upu le atua o ke riso, o le upu le a le atua.
o ke riso Yesu o le upu o le atua sai le atua le upu sai le amatanga le upu sai le atua le upu o le atua foi o le upu. Haleluia. Ai ina wa tatou talia le upu o le atua ma loto maula lo le fo mai le ala e se me ai mar fai fi au alo e se me ai mar makai alo e se me ai mar mastoi ina lale le wa fanga tangata. Haleluia. Le tangata o le atua e se le taimi e whaonga, e sa whaita ua ma o riva, aia, o le avea o lo ta whalongo i le upu le atua, o riva i e whele, e tola o aile o le ata lea, haleluia, o i lato ua whaamanuia le atua i o lato uolanga, ma tau le whape whaamanuia lona se tuile o fōlinga. Ele whape whaamanuia le atua, sui o fōlinga, sui lo lanu, sui le, o oe ale na sa e soifua ma e ola ai vai mai ua esele o langa le ua e ola ai ua e ola le according to God's word, live according to God's word, ola e tusa ma le afionga le atu mai la le ua lele aku e au fia tangato e whaia i eile alo whaina ua e talia Yesu e whai maali i mawhao le vapata sole sia wale ka mai kiki le sole la so ese le ki ngalo unos sole ai va ai sole ese le olanga le oi ai sole mua mai me fai al autola bo e mua mai ngalo wenga fai ale ekalesia ai sea wa e fa ngata i lo wolanga fa manuia ai em ngata e tau mafai ngata fa le nganga ia I winga o lo wolanga na savali te malo o Peteru le ata o tangata mamai. Savali le i mai e la foia lo nata o lea o ata o le tangata ola o le tangata o whaamanuia i aile atu o a mio o whainga Peteru o aitu ainga. Hallelujah. O whaapeo na whaamanuia tele i o tangata mamai na i o taftafu. Ai te loina o tilo i atu e peia o le o reva la le wa whanga elia. Tau e turi atu le upo le atua. Ai elia, wa pele vai. E mana ia foi atu no au le peo le vai, wo mai foi stay me fala na pongi ia. Wo mai foi stay. Ta na pongi, wa pele vai. Wa e te me te atu wa mate le vai. Hallelujah. Mate le vai lo wolanga. Le ata o le ai atu se nganga pa ia. Hallelujah. Te mi ta hoe ana pongi. Tale a ai tale inu aya fa tanga le tmlo le temi ana pongi le o Elia o le temi ana pongi le o Elia wale ai se vai haleluya wale tu va ai fo le anga ia tu a fa tonu mai le atua ola ya e winga o le upo le atua ola e tu sama le upo le atua so fa longo mai ale le fa ai unga fa upo le haleluya ma ua o faia nei me uma e tu sama laua fionga ua o faia nei mea uma e tusa malaua fionga. According to your word, that is why I do this. Hallelujah. I follow this. Hallelujah. Ona le o lau upu feta lai mai. O mea uma o faia le o malosi, o mea uma o fata unuina, e le o au, aya e tusa o lau fionga feta lai mai. Live according to God's word. Follow God's word. Hallelujah. Ina ia yai. Remain blessing and abundantly blessing in your life and my life. E ta tau ona yai fa manu yanga le atua. Aua nei mawai. Aua ia tu le atua. Elia. Ia walawa ngango fo inga. Ioi. Si mena esele mana i o lo whaalongolongo, ma le tā whaalongolongo, i le ola ina e le tangata o le upu le atua. I le whaia e le atu, e le tangata o le upu le atua. I le matau o le tangata i le upu le atua. Ana le tangata i le upu le atua. Ma ia kopo, e le na o le whaalongolongo. Ai mo mia lo ana i le afionga le atua. Hallelujah. Di ia leli. Tuilunga dai alu sare fata lai ele fafine la o fai tausi oe lai ele aing o le fafine tausi oe o le fafine wala isa na tane e sawe alu iai ta ofi mai lo wainga ia maua
haleluia, se manuia o le atua I lau whaalongolongo ma le ta whasoa I le nei tuaso. Ina ia tafe mangalo le upua le atua. Saue alu I sare fata. La ia le fafine la ua u whaatonua e tausi oe. A whaina whaatonua le atua, e le se tangata le atua e tala pelo ai. La ua o ia ile fe aua le atua I le fafine. Whaatali mai tangata le alu. Ia ua nofo le fafine. Wa ele la talata le mea. Ele la talata le o ngā le sabalinga le pea ma le tolu se lau. I le wha se lau maila. Nea e alua I elia e se vai a le whaalongo le tangata I le upua le atua. Ele pe o le aluatu nei tai nei vai tele alu ia pia. Po le alatu I nei alu I le I fale ula. Po le so atu fo I le uru moenga. Ia e atau fo I le alu I le wafu. Ele se mea mamau. Ai oka. Ele atoa sa fia ni maila e alu ia. Ao. Maila ia I le bale e faisina. Tau ngata e faisina tele. Aia. Ua alu le tangata o le atua I le upua le atua. Alu le tangata o le atua. Whaalongo ana I le upua le atua. E tau nuu loa ta malo ai vai ato sa vali mai le fine malantama. Ele ito e whapea e whailonga fesili. Po sao e le fafine ele o tau wha iai. Po sao ele le tinale. No mai loa le fafine e whai atu e lia. Ia lo tatu lo tala masani. Tina e pe ia singa vai ko fare suka e si ko vai na suka so tai no vai vi ia le ali walu le fine a mai sina vai el watu le fine ai to eta tau atu fa amole molea se ia sina po se areto na se mai so tai tu lo mo le fa fine tu lo mo le fa fine fa mai malia lo loto to ia si tama ilu tanga Ingole me lulu wangi inu. La toe o le fatu sale alfi. Toe a sita mai lutanga. A mai ma kuka e umalo na mai. Ona ma feo tilia. De wa mai lo toe paulo le ma me ai. Hello? Esele ma ia o lo wola whaalongo ana I le upua le atua. Ma e malama I le upua le atua. Savalia I le upua le atua. Hallelujah. Ma fau sole. O le fafine le fa mai ai. O le foi ai loa e le fafine. Ua sau le tangata o le tangata moni a le o le atua. A sio nga ponga kweska mai mea. Ua usi tai le fafine I le upu a le atua. O le manatu foi o elia ele isi si fale koe ai. This is the right place. O le no foanga sa o ale na bala awile atua ia tia. O le fafine tonu ale. Toi mei toe a sita, toe silu utanga. Aya. Soli. Ango ualu ile e kale siale e whapea paule o le makafale. Soli. Ke le ilo pole ala ukala e whai. Ai. Soli. Te whapale malea e le ko inga vala au se ia kia. Po sao e le mea. Aya sa o le leile whaalongo a Elia. Le anga na whai mai e alu o lai whaatali mai. E ofo Elia whai mai lai whaatali mai. Sa whapea o kelengi. Povi mangi maa moe. Mangi a reto mangi ai whaakali mai e whaiwhi au lea lako. Aya. So lea la tua e saule tala. So lea. E saule kala ngasi lu unga. Whaalongo I le upua le atua. Tangata o le atua. E lei whaafiti le tangata o le atua ele ma le whanua, ma le ainga, ma le whafine le o tau iai. Whaatua wa umala na tala ia apole wa alu ma le upua le atua. Alu I leo wa sau I sare whata. Wana I lo iai le atua I to tonu ole. Ole ele wa taunu iai. Alu e au mais fai maise mea ai uti ai. Ona mfato alua ai lea. Ua alu le fafine. Ua alu le fafine. To esta mai mea ua alu le fafine. Fai ai sea wana iloa. O le fai fe au le sa fatali ai.
Wa mai oi. Wa mai oi pe foi o fa fong mai oi foi fi au fong mai oi el tangata el watu. A sole ka ka sole ko pa wa ele o lava sa me ai mama ko mala fanga. Hallelujah. Ai ale ba ai ale al foi fi au. Tua va mamau pe o le va o sini mo sa e ma sifo le va o le mele na foi mai ele tua ia te. O le fa tali mai le fa fine fa fanga. Ale o sau ai fa ali mai na silo tanga. Le o tau tala ile fa tua le tangata ile upu ale atua. Apply God's word in his life and the life of the woman. Alwe faise me ai o te ai ia ona e alua ona lua ai le wa ai wa alu le fafine tai min ngai o le fafine wa umar falao wa umar swau savali mai fine hallelujah o savali mai o ia ma me umalava praise God aya eu o mai fafine umana ai tanga wa te ile te patu a sole wa tauma lepe mai ale wa oso ilunga ile le kate le falawa i to tonu le kate ai ale suau i to tonu le fang so le wata wa missa mai falawa matafa ele ngata ile or suau vi ia le ele leile atua praise God se me fate ia aisha fa longo ile upu le atua usi ta ile upo le atua o mai le tu aso o le taulanga afiafi. Taulanga afiafi mo o e mo whaalongo ile leo ma le siufofonga o le atua. Usi ta i, hallelujah, ile mea ua feta lai mai ai le atua ia te oe ia te au ma i tatou umalaba i lea taimi ma lea tu aso. Ia leli. Taulanga afiafi. Hallelujah, praise God. E stoe whaafonga mai le foi upu. Hallelujah, ma le tala ale atua le nei afiafi vi ia le ali, praise God. Hallelujah. Wa o ile tu la e fai ele taulanga afiafi. Ona whaalata atu ai leo Elia le profeta ua whape atu i o vai le atua o Abrahamo ma Isaako ma Israel. Ia whaailoa i le aso nei o oe o le atua i Israelu o au fo i le au auna ma ua au whaia nei mea uma e tusa malaua fionga le upale o te mana atu le atu wa au whaia nei mea uma e tusa malaua fionga vi ia le atua e se le mana i o le meta o le hola i le upo le atua hola e tusa ma fionga le atua live according God's word hallelujah tatou soifua maola e tusa o le afionga feta lai mai le atua. E se le mana yo, praise God, o Abrahamo a. O vai le atua ia Abrahamo. O au o lou talita. O lou taui e matua tele lava. Whalongo Abrahamo. O au o lou talita, o lou tau i e matua tele. Ni ia le li tele o soifuanga o Abraham. Ele masino, whaamanu ianga le atua. Tato wa ai o sa ilinga, hallelujah le wa ai atu Abraham le mena tau i le loto Abraham, nau i ai le loto Abraham, e mo mia so natali. E fia fai so natali, tu a tele whaamanu ianga a tele le tau. I o ila ave i ngei kau wike le ale le se fangau mai le ai mo ia ave e malo o le a la malo ta mai titi le no sau ma o wa tali fai mai ta ma seko e ia o mea ia mai le atua amo le ai e fa nau mai ate oe fa nau mai sara tau sa o ai fa nau mai ta mai ngo ia Isaako o lo suli e pule lo ainga ni ia le atua ele o le tangata ese e pule i lou ainga o lou lavas le whaalongo a Abrahamo e ta mao ainga Abrahamo i sos e mea na iai le soifuanga o Abrahamo i kanana hallelujah ma le lau ele atua na iai sa fai o ia mali i tele le va ainga le tele o tangata na va aia Abrahamo e o i tupu
Whailoa I fo I ma Apimeleko, e ia la tautalangan tautalai ma Apimeleko, e whamai Apimeleko, wa ulo wa whamanuia le atua I ate oe. Wa ulo I ate oe le atua, wa I ese a le itua I ngā manuia, e ese manuia I ulimo le tupo Apimeleko, le tupo Filistia aya, e ese ala na tilo I manuia o le tangata o Aperoamu. O a manuia o le tu, o le tangata e ola ina le upo le atua. Whaalongo I le upo le atua, talia le upo le atua, ana I le upo le atua, matau I le upo le atua, le sapalia I Elia. Praise God. Wa ia tu fide wa keke mai le. Wa keke mai ia le fangu. Sa le ai se me ave atu mo so I lunga, mo falo wa pa o mai le fangu. Wa to ia na famele fangu sole. Se wa tumu le mea wale la ba. Io e vi ia le atua. Praise God. Aia whaalongo re tangata I le upo le atua. Ai mo umana ai whaamanuia le whawhine, tele manuia le fine. Ale lau tanga mai o I le taulanga a fiafi ma le taulanga na whai le tangata o. Ina ua toe fo I le nu. E toe fo I le tangata I le taimi tonu a na ia atofa ina I luma o le atua ma ta watu ia I le atua. E tusa o la nafionga e ta uia apo. Fui atu ai saule au na apo la whailoa. Ia apo wa ule ua lagu bak whailoa. Ia le atua aisea wa tupu fo ilo na loto tele wa tupu whaamanu yanga le atua vai o lou tau ia matua tele le aise fefe le aise popole aya ua savali malona talitonu e oma le atua o amea uma wa ta pena e fai la ia I le atua I so se mea ni ia le ali ia whailoa I mastoi ina o apo ia ese fo ia falling o apo tala apo fo o na tangata le te sa ilie e fasi oti au o el tangata fati ngaya Israel we via to pena la tu le ai o el tangata le tu pol seo tato mea ni ia le li praise God o ina mana o elie failo atu ya Israel uma o ilalo le bainga apo o mai la fai taulanga sa ili po fea le atua moni. Ia le atua. E se le manai o le tangata e ola le upo le atua e le popole. To atasi. A o Israel uma ua pae le se pole o Elia petai tau se alai lunga ulu peka iove. Aya. To atasi. Israelu tau te whaaloto loto lua I manatu e lua se ia fea. O le alme o kupu ia au kou. Ia. La fai tatou taulanga, la fai mua taulanga, la tatou saili wala au I o tatou watua. E au mai le afi e susunu e ta pena e tatou taulanga. Ia le taulanga na saunia e Elia. Wa alu le taulanga mua, a mata le tae au, a mata na siva le vaenga paala. Si siva le whanau le tamalo a apo watili na mimita a apo taupati. Watu le aluane le aluifo le aya. Whapena ale wa ai atu wa fiu e wa ai atu ele ai se afi o sau ia fai tala tau sua ia Elia e po alu tu ate le po tu tamo apo le po alu tu tamo pa ala e anga ia tu le pito le su sana mea nga le po alu pa ala po alu malanga o atala mai ia mautala o sai tino tangata aya tua ma le toa le tangata e ola I le upo le atua, te ilo ola I le upo le atua. Whaingofie mea uma. Mā mea uma. Tātou te saba vali fo I le fia ma le oli le ataimi, o a whaingata, o a whita, o a lutia. Tātou te va ai atu, hallelujah. I le manuia mai le atua, fa mai tau lai lau va ai a Yesu Geriso, praise God. Ia, tūlai mai apo. O le teimi o le taulanga afiafi. O le teimi o le taulanga afiafi. A tātou wawa aila le taulanga len whata ele. So se teimi a e tāpena ila u taulanga, le alwhainga o lau kaulanga, whai mamā, ia mamā tātou a, whata ele le taulanga. O au mea umai whai mai lo loto, ave ma le loto mamā, ave ma le loto fiafia, ave ma le loto oli. O le atau fui vai le taulanga. Tātou wa aio, hallelujah.
Praise God, o le taulanga e iai le whaauunga le atua. Ma mea uma tātou te tāpena, tū fo i tangata e tāpena, o whaatali mai le atua, amu ia e loto mama. Nātou te iloa atu le atua. Ioi, tū na apa le titila tōna iloa le atua, whaamanuianga le atua walau. Jehova le atua o le langi, au wina mai le afia sunua i taulanga. Pape nā foi oe malau taulanga, o le alau whainga taulanga i lea taimi ma lea i tu aso, haleluia te tāpena ai, tāpena mea uma malau loto ma. Mai tā vita ia aruna o te le whai taulanga i mea mauafua. Te le mana o mea mai se taulanga i se mea ae sau ma se alu i se mea i se mea o whale tonu, haleluia o te whatau wina i tupe, mea i e whai e le taulanga i le atua. Mi ia le praise God. Ya oe tā pena lau taulanga i lea taimi, ma lea taimi, le whapea ngau kaulanga kia le whaile loko. Ngo le whapea tātou aina o taulanga tau te oe whaile loko, o taulanga i e. La ngore tā latus pa ia e perum tā upa suma tolu whai upa suma le ono. O le alofa atu, haleluia, ma le anga le lei. O taulanga whapea e fia ma ia i le atu, anga le lei, ma le anga alofa. O taulanga whapea e fia ma ia i le atua. Sa moa la o watunuu, haleluia, whaalongo i lunga le tātou pōkalame anga i atu, i ele manuia o le atua i atu, lau whainga taulanga, haleluia, e whafofonga i le atua, mai to tonu o tātou loto. Iesu ke riso le taulanga e tasi a e afe, ua tatala le langi, ua unufale, haleluia, praise God, ua unufale o ia i le langi, malona toto ele o se toto se manu ele o se toto se povi po se toto se mamoe, a o lona lava toto. Ua tātou sa o loto e ulu atu i le mesili o na paia, ona o le toto lea, o le toto ai, o le toto i Jesu Keriso. You are free to enter the Holy of Holies because of the blood of Jesus Christ. Ua unu fale Jesu malona toto. Ua mali e le fina ngalo lo tātou tama, o lo o i le itu tamatau o le atua e fautua mo oe fautua mo au. Hallelujah. Wa manoa mo oe, wa manoa mo au, ona o le taulanga na saunia e Keriso. Ina ia o taulu fale ma le fiafia, wo o le tuaso o le taulanga fiafi. Ia whamanuia le atua ia te oi lau whaafonga i le ia fiafi. Anga le leima anama atu le atua, pa ia atu le atua, e selmana ia e tātou whaalongolongo le upua le atua. E selmana ia o le tātou sita i le upua le atua. E selmana i o le oa ma le tamao a inga tafe mai tafe atu, tafe ane, tafe ifo. Ina i o tātou malama i le atua mana whamanuianga e ala ia Jesu Keriso. Teita ina i tātou e lona nganga pa ia, ina i o tātou sta i mea uma. Ma ia hi uatua ia te ia le vi inga. Taulanga fiafi nei tu aso, ia ileanga leo le atua mana vatu le atua ia na whamanuianga. Ia te oe, so se usol to fine, ia te tato uma. Whamanuia le atua, ona o Yesu. Amene, ma amene, ma amene. To God be the glory forever and ever. Amen, amen.
Falava, Shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places he performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize he's no longer here because he has risen and he is alive and he's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Talofa Samoa na tunu pele. Ia fa talofa antu le fiafi ngo sua la ulu le fo matamu sa longa i fo fanga ia palauri ia ile te sanga e tasi le lua afe su fitu male se lua su valu ia sa ia sa no malanga tua i sa elu sa mo na tunu pele o te fa ftaile tua na vano le lei ia tonu fo lo ia te o se la ngona fa pena na e fia lu pa ia pro no le tua ia ele se taimi po e talo fo ile tua mo se taimi ia le mi le le lu afe lo lima lo fa pelana ia fa mo le tatu malanga ia fa te fia malanga mai lo ainga ia i se noa o te fia ia se la ngona sa luitawina lo tangata ino tu mo va ai le mongo olive ia lo ia il perfetanga le tua le malile fio fa lua mai o Yesu Kristo ile la lo langi nei mai o le a fio mai o ia ma tu vai on au le mongo olive e fa fia ngai ma le malu fo ile Samoa a e fia i loa tiri nei lava a mea matango fia na faia le tua na tupu mai o le atutupu foi ia loa noa le leile tatou te malanga tuai ia Israelu awane ingalo ia te oe whamlianga le tua ia o lo ta tia i o ta lima ia o ta ua la valo ia i fuafuanga whafsotai pulenga le tatou Global Kingdom TV ia mapuki e loso o vanoa awane ingalo o se fia fianga tele fo ilo nei tangata ona ele tasi se site o lo fa pena ona tala no matus pa ia o tau sanga malava e loi malanga lo failoa mai ele au la to o le fa pena archaeologist ona maua le vaenga ma le vaenga o le men la fia ile nganga ma misia i no pa ia Samoa ta pena le lo afe lo lima o ina te lo polo to e tul maunga olive ia e fio mai lo mai Yesu to sanga ia fungia le tua fa ma ia fuanga ma plan mai le nei taimi se o atu il fa moe ona o Yesu. God bless you. Five time. Hello, Talo Falava, Pulavinaka, and Shalom. My name is Deborah Tuimbao, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Ya, salom talo falava wa pa anga to Global TV so se to le lang ia ole o sia Paulo Poutoa futi pali ile le ngoa ia ole lua fesul fana o malanga isala elu ia e se tau so o lo ole atua ia o se mesa famoni na ia ole
o le te la mea le lei uma ai o se o le unga le maunga whilua inga le na tatalo ai ai Yesu Keriso ai tu mai ia iria ma mo se le si tu ngango la ngonga ai se va ngango la ngonga le nganga pa yo le tu ia awalo fa singo manga fo ima ile o mai male fa ngai le tu nganga luenga ai o lo sila ma mai mo nei tu la ia o te le sa un le simalanga le tato Global TV ta sang fo ia fio mai tala mai au ta o lo so te o le tua fa o lo talo le tua ai ma nei fo o te soli fo i au le tua sa fe malanga lo ia te te ne mo finish fa mo ia fio mai tala mai au sa fo Yesu Keriso amen. Talofa lava and shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Salmon Delegates for Israel 2022 and 2023. And both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians. And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during His time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name. Yeah. Fatalo fatu pa ia malu Samoa ia olo wingoa o Ioelu maninoa ile tausanga lua afis fuluvalu ia o tausanga le na tatala ia le liisa vanoa o te malanga atua Israelu ia o se na fatu puina lava le fia ma le oli ona talitonu ese fole faitau le afio ngā le atua. Ia ese fole vainga ina ualu ma vai matu lau ele. Ia tele lava ni lui tau na o mai. Ia ai pei lava o le na o vai ai le vai tafe o Yoritana. Ia o le vai lea sa baptiso ina ai Yesu. Ia o lea sa whaatino ai la mātou baptisonga. Tō tele i mātou 5 fa i mātou sa whai en mātou baptisonga i sunga foi whawhenga inga peo na mātou iai. Ia la ngona lava le mamalu o le atua sa whai foi le viinga, ma whai pesenga, ma whai le tautalonga. Ia ona o le anganga whaaftai i le atua, le iawa noa tala mai e le atua, ia a whai o iaise mo i mitinga, ia te oe te fia malanga le nupa ia, ia lo wawa noa le lei lea ua saunia le Global Kingdom TV, ia le awa noa, ia e whai malanga atuai, o no le swafo Yesu. Amen. Talofa lava,
O lo wingoa o e seta wa apsuanga whaumui. Whaftai le atua mo le neia manoa o maua e mawhai ai ona o whaasoa atu i ate oe. Pe a whai o i ate oe se langona e te fia asia le no upa ia o le atua. Le neia fiafi o te fia whaasoa i ate oe. O se filifilinga tonu, ma le ame o tonu. I lo wo atu iai, o le a e iloa ai, pei ona o wo iai, e te langona le iai o le atua i mea uma. Lea na o whaapea i foai lo uloto, le iti oa a moli mau le afionga pa ia le atua, na o si fea ngainga ma le nuu o Israel. Va ai i ai le manuia i so se mea, lau ele o la autoto o mea uma, manuia ia o le atua o lo talia Israel. A whaila o ia te oe se nau ta inga e te fiasia, e maua lo wa noa, tātou te toe malanga whaatasi ai ma oe, pe a whai e te fia malanga, i le nei malanga o lo o tāpena nei, ia ona o le suafo Yesu, amene, ma amene.